kwezi kwa kane Perezida wa Amerika Joe Biden yavuze ko mu gihe cya vuba kiri imbere azahura na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin bagakorana inama. None ubu byabaye. Iyi nama ya mbere hagati ya Amerika n'Uburusiya yo ku butegetsi bwa Biden yabereye i Geneve mu Busuwisi kuri iyi tariki ya 16 z'ukwezi kwa gatandatu. Ibaye mu mpera y'uruzinduko Biden yagiriye mu Bwongereza mu nama y'itsinda ry'ibihugu bizwi nka G5 ndetse n'inama y'Uburusiya mu Bubiligi y'abategetsi b'ibihugu bihuriye mu muryango wa OTAN w'ubwirinzi bw'Uburayi na Amerika. Ibyo byamuhaye igihe gihagije cyo kubanza kumva aho ibihugu by'inshuti za Amerika bihagaze mbere y'uko ahura na Putin. Mu itangazo rivuga kuri iyo nama, Jen Psaki ushinzwe itangazamakuru mu biro bya Perezida wa Amerika bya White House yavuze ko iziga ku bibazo bitandukanye byihutirwa mu gihe Amerika ishaka kugarura byihuta icyerekezo cyayo kimenyekane n'ituze mu mubano wayo n'Uburusiya. Ibyo bihuye n'ibyatangajwe na Antony Blinken ushinzwe n'ububanyi n'amahanga bwa Amerika mu nama yagiranye na mugenzi we mu ruhande rw'Uburusiya Sergio Lavrov yabereye muri Iceland mu kwezi kwa gatanu. Intego yari umubano n'Uburusiya ugaragaza aho werekeza uri mituze. Ndetse n'ishimwe mbahaye ikaze. Mu gihe Biden na Putin bahuraga kuri uyu wa gatatu, hari byinshi baganiriyeho. Urutonde rugufi rw'ibyo kuganiraho ruriho nk'igenzura ry'intwaro, imihindagurikire y'ikirere, uruhare rw'igisirikare cy'Uburusiya muri Ukraine, ibikorwa by'Uburusiya byo kwinjiza amabanga yo muri mudasobwa, birimo n'igitero cyo kuri mudasobwa cyo mu 2020 cyiswe SolarWinds cyagabwe kuri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ku mirongo yo mudasobwa itari ya leta. Hari kandi no kugerageza kuroga no gufunga Alexei Navalny utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya. Ibyo biganiro bisa n'ibibamo impaka zikomeye kuko Biden na Putin bagiye bacyocyorana baterana amagambo mu gihe ubushyamirane bwiyongeraga mu mezi ashize. Mu kiganiro mu kwezi kwa gatatu, Biden yemeye ibivugwa kuri Putin ko ari umwicanyi, bituma Uburusiya bwihutira kuba bwahamagaje ambasaderi wabwo muri Amerika. Putin nawe avuga ko bisaba kuba uri umwicanyi kugira ngo utahure kundi nawe ari umwicanyi, nyuma mu buryo bw'ininyura cyangwa bitamufasheho yifuriza Biden ubuzima bwiza. Nta kintu kinini cyari cyitezwe cy'uko abategetsi bageraho ku myanzuro ifatika kuri iyi nama, usibye gusa icyizere cy'uko wenda haterwa intambwe mu kuvurugurura umubano w'ibihugu no kumvikana hagati y'aba bategetsi bombi. Kimwe mu byatumye habaho ubushyamirane muri iki gihe hagati ya Amerika n'Uburusiya ni ibihano bishya ubutegetsi bwa Biden bwashyizeho mu kwezi kwa kane kubera igitero cyo kuri mudasobwa cya SolarWinds. Ibyo birimo kugabanya nanone ingano y'ubucuruzi bikorwa hagati y'ibigo by'imari bya Amerika na Leta y'Uburusiya, ndetse n'ibihano by'ubucuruzi bw'Uburusiya no kwirukana bamwe mu badiplomate babwo bo muri Amerika. Ibi bihano byabaye byani nk'umunyafu wa diplomasi wo kunyuza ku Burusiya. Kuba mu kwezi kwa gatanu ubutegetsi bwa Biden bwaratangaje ko bugiye gukuraho ibi bihano. Inteko yari yarafatiye Uburusiya mu rwego rwa gazi byifashishijwe mu gucubya ubushyamirane muri iyi nama. Ibyo bihano byari bijyanye n'umuhora cyangwa se umuyoboro wa gazi uri hafi kuzura wa Nord Stream 2 hagati y'Uburusiya n'Ubudage. Amerika irimo kwirinda kurakaza Ubudage, ikintu nacyo cyahangayikishije ubutegetsi bwa Biden ushaka kuzahura umubano wa Amerika n'ubumwe bw'Uburayi. Niba kwerekana icyerekezo n'ituze ari bimwe mu bikubiye mu ntego ya Biden, bizaba itandukaniro rikomeye n'ubutegetsi bw'imyaka 4 bw'uwo yasimbuye Donald Trump, bwatangiranye n'ibirego byemejwe n'ubutasi bwa Amerika by'uko Uburusiya bwivanze mu matora ya perezida yo mu 2016 kandi bukaba inyuma y'ibitero byo kuri mudasobwa ku ishyaka ry'abademokrati n'uwari umukandida waryo Hillary Clinton. Ibyo bitero byakomeje kugenda mu gice cy'ubutegetsi bwa Trump, bituma habaho iperereza rya Robert Mueller, ndetse hatahurwa umubano hagati ya bamwe muri bari bashinzwe kwamamaza Trump n'Abarusiya, nubwo iperereza byasanze nta guhuza ibikorwa kwabayeho hagati y'impande zombi. Ubwo mu nama yabo ya mbere ane yonyine y'imbona nkubone
Trump na Putin bahuriraga mu mujyi wa Helsinki muri Finland mu kwa karindwi mu 2018 mu buryo bwateye impaka. Trump yavuze ko yizeye ibikorwa bivugwa na Putin ko Uburusiya butivanze mu matora ya Amerika, nubwo ubutasi bwa Amerika bwo bwanzuye ko Uburusiya bwabikoze. Mu bikorwa bye byo kwiyamamaza mu gihe yamaze ku butegetsi, Trump yagiye agaragaza ko yemera Putin kandi amutega amatwi ashishikaye, nubwo ubutegetsi bwe nyuma yo gutinda kubikora bwashyize mu bikorwa ibihano inteko ya Amerika yafatiye Uburusiya. Imvugo ubutegetsi bwa Biden bukoresha mu Burusiya yagaragaje itandukaniro rikomeye, nubwo ibikorwa bijyanye nayo buri gihe bitagiye buhura n'ubukana bw'amagambo bikoresha. Ibyo byatumye haba ku nshuti muri politike no mu batavuga rumwe n'ubutegetsi buriho habaho kunenga ingamba za White House ku Burusiya nyuma y'uko hatangajwe ko umuhora wa gaz wa Nord Stream 2 ugiye gukurirwaho ibihano. Bob Menendez, umudemokrate ukuriye akanama ka Sena k'ububanyi n'amahanga, yavuze ko atabona ukuntu icyo cyemezo cyafasha mu guhashya ubushotoranyi bw'Uburusiya i Burayi. Na nyuma gato y'uko White House itangaza iby'inama ya Geneve, Senateri Ben Sasse wo mu ishyaka ry'abarepublikani yanenze politiki ya Biden ku Burusiya muri gahunda zinyuranye, zirimo n'iberutse gukorwa na perezida wa Belarus Alexander Lukashenko byo kuyobya indege y'abagenzi agafata umunyamakuru unenga leta ye. Mu itangazo, Senateri Sasse yagize ati, turimo guhemba Putin duhura nawe mu nama. Putin yafunze Alexei Navalny, none ni igikoresho cye. Lukashenko yashimuse indege afata Roman Protasevich aho gufata Putin nk'ibandi ruharwa ritinya abaturage baryo bwite. Turimo kumuha umuyoboro wakunda wa Nord Stream 2 no gushyigikira ibikorwa bye dukorana inama nawe. Ibi ni ukugaragaza intege nkeya. Inama hagati ya Amerika n'Uburusiya buri gihe ziba ari ingingo ikomeye muri diplomasi, aho ba perezida ba Amerika bigengesera mu gihe isi bahanze amaso. Biden nk'uwahoze ari visi perezida akamara igihe kirekire ari inzobere mu bubanyi n'amahanga muri Sena, afite ubunararibonye bwinshi mu rwego rwa diplomasi kandi asa nk'ukunda cyane kubaka umubano n'abategetsi b'ibihugu by'amahanga ushingiye ku guhura bakaganira amaso ku yandi. Ariko iyi nama y'i Geneve yabaye kimwe mu bizamini bikomeye by'imbonankubone biranze ubuzima bwe bwa politiki. Inama y'i Geneve mu Busuwisi yo ku itariki ya 16 y'ukwa gatandatu hagati ya perezida w'Uburusiya Vladimir Putin na perezida wa Amerika Joe Biden ntabwo yabaye mu mwuka mwiza. Mbere na mbere, Uburusiya buherutse gushyira Amerika ku rutonde rwa leta zibabangamiye. Buri ruhande ruvuga ko umubano wageze hasi kandi nta gihugu na kimwe muri ibi gifite ambasaderi uba mu kindi ugihagarariye. Abategetsi bo hejuru mu Burusiya bafatiwe ibihano na Amerika bishingiye ku bintu bitandukanye, birimo nko kuba bwariyombetseho akarere ka Crimea ko muri Ukraine n'ibivuga ko bwivanze mu matora ya perezida wa Amerika, ndetse no kuba babiri bahoze ari abasirikare b'umutwe w'ingabo zirwana mu mazi ya Amerika ubu bafungiye mu Burusiya. Umwe muri bo yakatiwe gufunga imyaka 16 ahamijwe gukora ubutasi. Nyamara ariko abo bagabo kuri uyu wa gatatu bahuriye mu nama ya mbere nk'abaperezida, kandi bamwe mu Barusiya babona ibyo ubwabyo ari igikorwa gikomeye igihugu cyabo kigezeho. Iyi nama ni ingenzi ku bijyanye n'ishusho itanga, ishyira Uburusiya ku rwego rumwe na Amerika, kandi kuri Putin icyo ishushanyije ntabwo ari ikintu kidafite icyo kivuze. Iyi nama ibaye mu bihe bya mbere by'ubutegetsi bwa Bwana Biden, mu gihe cy'uruzinduko rwe rwa mbere mu mahanga kandi ku busabe bwe. Aya akaba ari amanota yongera ku butegetsi bw'Uburusiya, kandi ni inama yuzuye, ntabwo ari uguhura by'akanya gato byo ku ruhande bahuriye mu yindi nama. Ndetse n'ubwo yari afite byinshi kuri gahunda byo muri uru ruzinduko, harimo n'inama yo kuwa mbere ku cyicaro gikuru cy'umuryango w'ubwirinzi bw'Uburayi na Amerika i Buruseli mu Bubiligi. Hari ugushishikariza by'umwihariko aho Joe Biden asoreje uru ruzinduko rwe rw'i Burayi. Inama imuhuza imbonankubone na Vladimir Putin kuri uyu wa gatatu. Umusesenguzi wa politiki Lilia Shevtasov nawe
yungamo ko nta gushidikanya Putin ashaka kungana na perezida wa Amerika, arashaka kubahwa ku kigero kimwe nawe. Putin arashaka kugaragaza imitsi cyangwa se imbaraga no kuba umunyamuryango wo muri iri tsinda. Guhitamo Geneve nk'aho gukorera inama byibutse indi nama yo mu gihe cy'intambara y'ubutita mu 1985. Inama ya mbere yahuje uwari perezida wa Amerika n'uwari umukuru w'umwe w'Abasoviyeti. Ariko nta kintu kinini cyari cyitezwe ko iyi nama yo kuri uyu wa gatatu ishobora kugeraho kingana n'uburyo aba bategetsi bombi bahuje urugwiro icyo gihe, cyangwa uburyo bahosheje ubushyamirane. Ubutegetsi bwa Amerika bwo muri iki gihe bavuga ko intego yabwo ari ukugirana n'Uburusiya umubano w'ituze kandi ugaragaza aho werekeza. Ariko gutuma abantu bakomeza kwibaza kandi bahangayitse nibwo buryo buranga imikorere ya Vladimir Putin. Kuva ubwo abasirikare b'Uburusiya biyoberanije mu myenda y'ingabo y'icyatsi kibisi idafite ibirango binjira muri Crimea mu 2014, bakigarura ku karere kagizwe n'umwigimbakirwa, bakakomeka ku Burusiya bagakuye kuri Ukraine. Ibyo byabaye intandaro y'uku guhungabana k'umubano hagati y'Uburusiya na Amerika. Madame Shevitsova wo mu busesenguzi bwa politiki yavuze ko intego ishobora kurushaho kuba kumenya aho imirongo itukura ntarengwa kuri buri ruhande iherereye, ndetse no gusobanukirwa ko ibiganiro byo nzira yo kubaka mu manga y'ibibazo. Ati niba bataganiriye bizarushaho kudasobanuka aho Uburusiya burimo kwerekeza. Mu mpera y'icyumweru gishize Vladimir Putin yabwiye televiziyo y'igihugu ko hari ibibazo bishobora gufatanyamo na Amerika, uhereye ku biganiro bagiranye n'igenzura rishyashya ry'intwaro za nucleaire, kuganira ku bibazo byo mu karere birimo Syria na Libya ndetse n'imihindagurikire y'ikirere. Bwana Putin yavuze ko niba bashoboye gushyiraho uburyo bwo gukorera hamwe kuri ibyo bibazo, atekereza ko bashobora kuvuga ko inama itabaye imfabusa. Bamwe mu Burusiya bavuga ko agahenge mu ntambara zishingiye kuri diplomasi nako gashoboka. Amerika yirukanye abadiplomate b'Uburusiya babarirwa muri za 100 ndetse ifunga inyubako 2 mu myaka ya vuba ahangaha ishize. Ubu ibiro by'abahagarariye Amerika mu Burusiya bigiye gutemererwa gukoresha abantu bo mu Burusiya, bivuze igabanuka rikomeye ry'ibikorwa birimo gutanga impushya zo kujya mu mahanga. Uburusiya bushobora kwiharahara bukemera ko ambasaderi wabwo asubira Washington. Amerika iranakomeza ku banyamerika bafungiye mu Burusiya barimo Paul Whelan wafunzwe mu 2018 agambwa no gukora ubutasi, icyaha buri gihe yakomeje guhakana. Uburusiya buherutse kongera gushaka kubaho guhererekanya imfungwa, ariko ibyo busaba kugeza ubu ntibishoboka ko Amerika yabyubahiriza, kandi kuba Bwana Putin we ubwe yakora ubugira neza akarekura izo mfungwa bisa nk'ibidashoboka. Perezida w'Uburusiya aherutse kuvuga ibidasanzwe, ashimangira igitekerezo cye cy'uko abona Uburayi na Amerika bihanganye n'igihugu cye. Mu nama ku bukungu yabereye mu mujyi wa St Petersburg muri uku kwezi kwa gatandatu, yongeye kuvuga ko Amerika ishaka guhagarika iterambere ry'Uburusiya. Iminsi mike ya mbere yaho yari yakangishije gukura amenyo umushotoranyi uwo ari we wese w'umunyamahanga ushaka kuruma Uburusiya. Ashimangira ko isi ikeneye gukanguka ikabona igihagararo n'imbaraga Uburusiya bwisubije. Biraboneka ko yemera ko Amerika ari we bahanganye utifuriza Uburusiya neza, kandi ukuyibona gutya ntibizahinduka. Nubwo bimeze gutya ariko avuga ko Uburusiya bushobora gushaka uburyo bwagabanyaho gato ku bushyamirane. Nk'umunyapolitike ushyira mu gaciro, Putin yakwifuza kugabanya ingaruka n'ibyago bijyanye n'umubano wo guhangana. Ibyo birimo ibihano byo mu rwego rw'ubukungu. Ibiheruka byagabanyije ubushobozi bwa leta bwo gukusanya amafaranga akoreshwa, kandi izindi ngamba zafatwa zishobora kwangiza byinshi kurushaho, zikongera ibibazo mu bukungu muri uyu mwaka w'ingenzi uzabamo amatora. Abaturage b'Uburusiya ubu nta mashyushyu bafite y'intsinzi zo mu bubanyi n'amahanga zibarutira gukemura ibibazo bikomeye n'imiboro y'ubukungu biri iwabo. Icyo Putin yaba ashaka icyo ari cyo cyose, nta na kimwe ashobora kunguka mu Burusiya mu kongera ubushyamirane.
Ibyo Vladimir Putin adashaka ariko yiteguye guhura nabyo ni ukwihanangizwa ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, harimo n'ikibazo cya Alexei Navalny, umunyapolitiki utavuga rumwe n'ubutegetsi bw'Uburusiya, mbere wari warozwe ubu akaba afunzwe. Ibiro bya politiki bya Navalny ndetse n'iby'umuryango w'urwanya ruswa byarahagaritswe. Urukiko rwo mu Burusiya ruvuga ko ibyo ari by'ubuhezanguni. Icyemezo byari koroha ko cyashoboraga gukererezwa kigatangazwa nyuma y'iyi nama. Aho kubigenza gutyo, ahubwo bisa nk'aho igihe uwo mwanzuro w'urukiko watangarijwe cyari kigamije gutanga ubutumwa ko Vladimir Putin azakomeza gusyonyora abatavuga rumwe nawe kandi ko nta na rimwe birebaho Amerika. Biden aratera intero ye atangire kuri Navalny no ku burenganzira bwa muntu, nuko na Putin atera intero ye ko Amerika nayo ari uko. Ariko kuba inama ibaye bivuze ko nyuma y'ifunguro ryoroheje ryo gusamura ry'uburenganzira bwa muntu bari bujye ku ifunguro nyamukuru, kandi ibyo ni reka tugire icyo dukora kugira ngo tugabanye ubushyamirane. Perezida wa Amerika Joe Biden na Perezida w'Uburusiya Vladimir Putin, iyi niyo nama ya mbere bahuriyeho kuva mu 2018. Perezida Biden yavuze ko ibyo batumvikanaho byavuzweho ariko hatarimo kubikabiriza, ndetse avuga ko Uburusiya budashaka indi ntambara y'ubutita. Perezida Putin yavuze ko Bwana Biden ari umunyapolitiki w'inararibonye kandi ko bombi bavuze intera imwe. Ibiganiro byabo byamaze amasaha atarengaho gato, igihe gito ugereranije n'icyari cyateganijwe. Bwana Biden yavuze ko batari bakeneye kumara ikindi gihe kandi baganira, kandi ko ubu noneho bashobora mu by'ukuri kuvugurura umubano wa Amerika n'Uburusiya. Nk'impano yageneye Perezida w'Uburusiya, Bwana Biden yazaniye Bwana Putin impano y'indorerwamo, amadarubindi zorohereye kandi zijimwe zo mu bwoko bw'izuru Perezida wa Amerika akunda, ndetse n'ishusho y'inyamaswa yo mu bwoko bw'imbogo. Ntibiramenyekana niba Bwana Putin hari impano yahaye Bwana Biden. Mu 2018 Perezida Putin yahaye uwari Perezida wa Amerika Donald Trump impano y'umupira w'amaguru wo gukina. Nyuma y'inama bahuriyemo i Helsinki muri Finland, impande zombi zumvikanye gutangira ibiganiro ku kugenzura intwaro za nucleaire. Banavuze ko bagiye kongera korohereza ndetse no kohereza abambasaderi babo mu murwa mukuru wa buri gihugu. Mbere y'iyi nama, impande zombi zavuze ku mubano w'ibihugu byombi uri hasi. Bwana Putin yabaye nk'ukomeza ku masezerano yo guhererekanya imfungwa, avuga ko yemera ko hashobora kugira ibyumvikanwaho. Ku bijyanye n'ibitero byo ku ikoranabuhanga, Bwana Putin yamaganye ibishinjwa Uburusiya ko ari byo bikora. Avuga ko byinshi mu bitero byo mu ikoranabuhanga bigabwa ku Burusiya biva muri Amerika. Bwana Biden yavuze ko yabwiye Bwana Putin ko ibikorwa remezo bikomeye nk'amashanyarazi cyangwa ingufu z'amashanyarazi bigomba kuba ntakorwaho, kubiba amabanga yo mu ikoranabuhanga cyangwa ngo bigabweho ibindi bitero ibyo ari byo byose. Bwana Biden yagize ati, namurebye ndamubaza nti wakumva umeze gute mu gihe igitero cyo ku ikoranabuhanga cyaba kigabuye ku miyoboro y'amariba y'ibitoro byawe. Yavuze ko byaba ari ibintu byo kwitabwaho. Bwana Biden yongeyeho ko Uburusiya burenze kuri iyi migenzereze cyangwa se imigirire y'ibanze Amerika yakwihimura. Impande zombi zagaragaje kutumvikana gukomeye ku bijyanye n'uburenganzira bwa muntu, harimo n'uburenganzira bwo kwigaragambya. Bwana Putin yamaganye impungenge za Amerika kuri Navalny uherutse gukora imyigaragambyo y'iminsi 24 yo kwicisha inzara. Yavuze ko Navalny yirengagije amategeko kandi yari azi ko azafunga ubwo yasubiraga mu Burusiya nyuma yo kujya kwivuriza mu Budage. Navalny avuga ko yarozwe hakoresheje ikinyabutabire cyo mu bwoko bwa Novikok ku itegeko ryari ryatanzwe na Bwana Putin. Ikirego Bwana Putin ahakana. Bwana Putin yavuze ko Uburusiya budashaka ibibubangamira ku butaka bwabo, bimeze nk'imidugararo yabereye mu nyubako ya Capitol y'inteko ishinga amategeko ya Amerika mu kwezi kwa mbere, cyangwa inkubiri ya Black Lives Matter yabaharanira ko ubuzima bw'abirabura buhabwa agaciro. Bwana Biden yamaganye amagambo ya Bwana Putin kuri Black Lives Matter, avuga ko atarimo gushyira mu gaciro. Yavuze ko uburenganzira bwa muntu buri gihe uzahora buganirwaho. Abajijwe impamvu Uburusiya bwashaka gukorana na Amerika,
Bwana Biden yavuze ko bukomerewe cyane muri iki gihe. Mbere y'uko ava i Geneve, Bwana Biden yabwiye abanyamakuru ati barimo kubyigwa n'Ubushinwa, bahangayikiye gushaka kuguma bari ibihugu bikomeye. Hari aho Perezida Biden yageze mu kiganiro cye n'abanyamakuru asa nk'uwemeza akoresheje umutwe asubiza umunyamakuru wari umubajije niba yemera Bwana Putin. Ariko ibiro bya Perezida wa Amerika bya White House nyuma yaho gato byatangaje ubutumwa kuri Twitter bivuga ko Bwana Biden bigaragara neza ko atarimo gusubiza ikibazo icyo ari cyo cyose, ahubwo yemeje n'umutwe mu kubaha abanyamakuru muri rusange. Ubwo umunyamakuru wa CNN yabazaga Bwana Biden impamvu ituma afite icyizere ko Bwana Putin azahindura imyitwarire ye, Perezida Biden byagaragaye ko arakaye, arasubiza ati niba ibyo utabyumvise urimo gukora umwuga utagakwiye kuba ukora. Nyuma yaje gusaba imbabazi kubera kwigira bamenya. Umunyamakuru wa BBC Sarah Rainsford uri Moscow mu Burusiya avuga ko Bwana Putin akenshi yagaragaje gushimangira ko Uburusiya ari igihugu gikomeye, gifite intwaro za nucleaire, gifite ubukungu buto kuri Amerika, ariko gifite ijambo kandi ko ariyo mpamvu Bwana Biden yaje kuganira nawe. Iyi ni Pukka Media, ndabashimiye kuba mwankurikiye.